Yes, bibe byiza reka nongere ngo ikaze ukunda kugenda ubana natwe uko bwije nuko bukeye ukunda ibiganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri The Sport Move nk'ibisanzwe rero ndongeye ndigarukiye ndaje kugira ngo tuganire by'umwihariko muri ekipe ya APR FC yatangiye imyitozo irimo iritegura igikombe cy'ubutwari aho izakina umukino wayo n'ikipe ya AS Kigali kuri uyu wa gatatu. Ni byinshi igiye kuza tuganireho, gusa nanone icyo usabwa nk'ibisanzwe manzi urebe neza niba waramaze kuba wakora subscribe ukande no kunzogera niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kugira ngo buri kiganiro cyose tukimara kugikora ujye ubana natwe neza gatanu kuri kagenzi kako. Ngwaye ikaze rero, reka duhere ku munsi w'ejo ikipe ya APR FC nibwo yasozaga ikiruhuko yari imazemo iminsi irenga itanu hafi cyumweru. Murabizi neza ko bo bari baragiye mu biruhuko, ndetse haba n'umutoza Taleb Abdurrahim ntabwo yari ari mu Rwanda, yari yarasubiye iwabo muri Maroc aho yari yaragiye nawe kuba yafata ikiruhuko. Navuga ngo kisa naho ari icy'iminsi mikuru, kuko mu minsi mikuru ikipe ya APR FC murabizi neza kutigeze iruhuka habe na gato. Rero umutoza nawe ntabwo yari ari mu Rwanda, nawe yari yasubiye iwabo muri Maroc, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Ku munsi w'ejo rero nibwo ikipe y'ingabo z'igihugu nibwo yatangiye imyitozo, gusa ni imyitozo itaratangiwe n'abakinnyi hafi ya bose, kuko hari abakinnyi bari bagiye iwabo bataragaruka hano mu Rwanda. Ni imyitozo yagaragayeho myugariro w'ikipe ya APR FC Nigena Clement wari umaze igihe atameze neza. Murabyuka ko muri match nk'ebyiri eshatu ikipe ya APR FC iheruka gukina, haba umukino wa El Merreikh, umukino bakinyemo n'ikipe ya AS Muhanga y'amagaju. Murabyibuka ko ikipe itari ifite myugariro wayo Nigena Clement. Ni ikipe ya APR FC yakoze imyitozo, gusa murabizi neza ko hari hagiye havugwa amakuru menshi agiye atandukanye, gusa ari n'andi makuru twamenye ku myitozo y'ejo. Ku myitozo y'ejo uwitwa Mamadusi wari wagiriye ibiruhuko muri Tanzania nawe yari ahari, nubwo hari amakuru yavugaga yuko yari yagiye kuganiriza ikipe ya Simba Sporting Club kugira ngo barebe niba bagura amasezerano asigaje muri APR FC y'umwaka umwe n'igice, ndetse n'andi makuru yavugaga kuri Ruboneka Jean Bosco washakwaga n'iyo kipe, ndetse nawe arimo arashakwa n'ikipe ya Singida Black Stars yari mu gihugu cya Tanzania. Twamenye amakuru menshi agiye atandukanye, ni nayo mpamvu ngiye kuza kugira ngo tuyacemo neza gatanu kuri gatanu, ndetse turaza kurebera hamwe n'ibindi bisigisigi cyangwa se n'utundi dukuru tuba turimo turagenda tujarajara hariya Ishorongi. Mamadusi ku munsi w'ejo yahishuye yuko ikipe ya Simba Sporting Club yagerageje kumwifuza, ariko bivuga yuko yari yagiye kuba yaganira nayo atari byo, ahubwo we yari yagiye kuruhukira mu gihugu cya Tanzania. Murabyibuka yuko hari amakuru yari yasohotse ndetse yanditswe n'ibinyamakuru byari mu gihugu cya Tanzania bivuga yuko uyu mukinnyi w'ikipe ya APR FC Mamadusi ashobora kuba ari kujyana ibiganiro n'ikipe yo muri Tanzania Simba Sporting Club irimo iramwifuza cyane, ndetse ko n'umu agent wiwe nawe ariho yari yagiye mu gihugu cya Tanzania. Bivuga yuko bari bagiye kuba bajyana ibiganiro n'ikipe ya hariya mu gihugu cya Tanzania. Mamadusi ku munsi w'ejo yarabinyomoje, ndetse avuga yuko kuri ubu ngubu akiri umukinnyi wa APR FC, dore ko anayifitiye amasezerano angana n'umwaka umwe n'igice. Gusa muri ikipe ya APR FC hagiye hakorwa imyitozo n'abakinnyi bose bagiye batandukanye, usibye abakinnyi bagera kuri batatu batagaragaye mu myitozo, harimo Memel Dawo wagiye ndetse na myugariro Alioune Swane nawe utari hano mu gihugu cy'u Rwanda, bose bakaba bataragaruka mu myitozo. Gusa imyitozo y'ejo ntabwo yakoreshejwe n'umutoza mukuru Taleb Abdurrahim, biteganyijwe yuko ashobora kuba yagera mu Rwanda kuri iki cyumweru, kuko imyitozo yatangiye ku munsi w'ejo ntabwo yari yakagera hano mu Rwanda. Gusa n'ikipe ya APR FC irimo ritegura umukino ukomeye uzahuza n'ikipe ya AS Kigali mu gikombe cy'ubutwari, umukino uzaba ku munsi wo kuwa gatatu wo kwishyura, finali kazaba mwira weekend yo kuwa gatandatu. Umukino uzaba ukomeye kuko ikipe ya APR FC izaba iri gukina n'ikipe ya AS Kigali, nubwo nayo itameze neza, ariko ni AS Kigali irimo irashaka uburyo nayo yagaruka muri forume, mu gihe ku rundi ruhande ikipe ya Rayon Sports yo izaba irimo irakina n'ikipe ya Police FC. Gusa muri iyi kipe nanone ya APR FC hari andi makuru yavugaga yuko Ruboneka Jean Bosco urimo urasoza amasezerano
kuko amasezerano yiwe azarangira uyu mwaka pe, amasezerano yiwe azarangira umwaka. Bivuga yuko hari amakipe yo muri Tanzania yari arimo aramwegera, murabyibuka ko nigeze no kubikoraho inkuru, gusa nawe yirinze kugira icyo abitangazaho, ahubwo hari amakuru avuga yuko hari bamwe mu bakinnyi ba APR FC batatu bagiye gutizwa, abandi bakinnyi bake bakaba bakongererwa amasezerano, kuko hari abakinnyi benshi basanzwe bakina babanzamo, barimo ba Niyomugabo Claude, barimo ba Sheikh Djibril Ouattara, barimo ba Nigena Clement, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bashobora kuba bakongera amasezerano muri ikipe ya APR FC, ndetse hakaba hari n'abandi bagomba kuba batandukana n'ikipe ya APR FC. Ni abakinnyi iri gukurikirana ibyo kugira ngo menye neza abagomba kongera amasezerano, ariko uwa mbere ugomba kongera amasezerano we yabanje kuba yahamagarwa na Afande Perezida Chairman w'ikipe ya APR FC, Afande Deo Rusanganwa, aramuhamagara aramuganiza, ndetse ngo n'ibiganiro byagenze neza, bamwita Sheikh Djibril Ouattara. Ibyo kongera amasezerano process zigeze ku kigero cya 80% kugira ngo abe yatereka umukono ku masezerano, ndetse abe yakongera amasezerano muri ikipe ya APR FC. N'abandi bakinnyi bose bagiye batandukanye turacyari gukurikirana ibyo kugira ngo tumenye ngo ese ba Niyomugabo Claude baremera gutandukana n'ikipe ya APR FC, ba Nigena Clement, ba Alioune Swane, ba Mamadou Lamine Ba we amakuru namenye nuko bigoranye kuba yakongera amasezerano, kuko nanone yari yasinye amasezerano y'imyaka 2 ndetse akazaba azarangirana n'uyu mwaka. Ahubwo ukibaza ngo baruboneka Jean Bosco bari kuvuzwa muri transfer zigiye zitandukanye, nabo baremera kuba bahita basoza amasezerano bila mupango. Ni byinshi byo kugenda twibaza, ndetse gusa icyo nababwira cyo n'abakinnyi benshi bazasoza amasezerano, gusa nanone uwo namaze kumenya yuko nanone nawe atazasoza, atazahita nawe bari gushaka uburyo bamuganiriza, no muzamu bita Ishimwe Pierre Mario no muzamu ntekereza ko umaje kugaragaza urwego rwe hano muri champion y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Equipe ya APR FC rero ntabwo ishaka kuba yamurekura, irifuza yuko yamwongera amasezerano, ndetse ikaba n'umuzamu bashobora kuba bazamura kariyeri yiwe, kuko ibyo gutekereza kuba bamuguraho umuzamu mukuru byo ntabwo bihari. Ndetse hari n'abandi bakinnyi bagomba gutizwa mu makipe agiye atandukanye b'abanyarwanda ndetse n'abandi b'abanyamahanga bagomba gutizwa mu makipe agiye atandukanye. Ariko nanone ikipe ya APR FC ikaba irimo irifuza uburyo hari abandi bakinnyi bagomba kuba basoza amasezerano hagati yabo, kuko ikipe ya APR FC muri Mercato igiye kuza irashaka kwinjiza abakinnyi baremereye, abakinnyi basanzwe bari ku rwego nk'urwa ba Memeli Daor, rwa ba Sheikh Djibril Ouattara, abakinnyi bari kuri iyo level niba ikipe ya APR FC ishaka kwinjizamo. Rero irashaka kuba yagira abakinnyi bamwe na bamwe irekura, gusa nta makuru tukirimo turashakisha neza 5 kuri 5, gusa turacyari kugenda tubikurikirana. Ubwo nabyo nimara kubimenya nzahita mbibabwire hano kuri The Sport Movie. Nkuko mubizi rero ni ukugira ngo tumenye ese ikipe ya APR FC nabaye bakinnyi irimo irashaka kuba yakongeramo. Ibyo byose ntandi uzabimenyera usibye hano kuri The Sport Movie. Nk'ibisanzwe we icyo usabwa ni ukuba wakora subscribe, ubundi ukajya ubana natwe uko bwije nuko bukeye hano kuri The Sport Movie kuva kuwa mbere kugera ku wundi wa mbere. Ibiganiro byo bihora byisukiranya nk'imvura idahita. Reka nshimire we twabanye muri iki kiganiro, nshimira we wamaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko wayikora none kabisa ukayikora, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ukabana natwe neza 5 kuri kagenzi kacu, kugira ngo ubane natwe neza cyane. Reka ngushimire vuga ati reka nsoreze ahangaha, ibindi biganiro ndetse n'andi makuru uzajya ubisanga hano kuri The Sport Movie. Njye uva Nebo Fabrice, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.